Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Excellences, distingués délégués, permettez-moi, au nom du Président de la République démocratique du Congo et de la Première ministre, de vous féliciter pour la conduite de cette 61e session. Nyakubahwa Perezida, Nyakubahwa Komiseri Mukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu, Nyakubahwa abahagarariye ibihugu n'izindi nzego, munyemerere mu izina rya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Minisitiri w'Intebe, banze bashimire uburyo muyoboye neza iki cyiciro cya 61 cy'inama. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugendera ku mahame agize amasezerano ya Loni n'amasezerano mpuzamahanga ajyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ibi bigaragarira mu mavugurura agamije gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko no gushyiraho uburyo bwo kubazwa inshingano. Kurengera abahohotewe by'umwihariko abagore n'abana ni kimwe mu byihutirwa. Ibi bigaragarira cyane cyane muri politiki yo kutihanganira na gato ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'intambara mu gukurikirana ababikoze mu butabera no kubaburanisha ndetse no gushyiraho uburyo bw'inzego bw'isanamitima n'indishyi bwashyizweho n'itegeko rijyanye no kurengera no gusana ibyangijwe ku bahohotewe. Iri tegeko ryashyizeho ikigega cyihariye kigamije gusubiza abahohotewe uburenganzira bwabo n'agaciro kabo. Usibye ubutabera bw'igihe cy'inzibacyuho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irahangana n'impamvu z'ingenzi zitera ihohoterwa. Ishyirwaho ry'urukiko mpanabyaha rwihariye mu by'ubukungu n'imari rigamije gukurikirana ibyaha by'ubukungu na ruswa byambura abaturage uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ku bijyanye no gukoresha umutungo kamere w'ingenzi w'iki gihugu, guverinoma yanjye irasaba ko hubahirizwa amahame mpuzamahanga n'amabwiriza Loni ajyanye n'imikorere y'ibigo by'ubucuruzi n'uburenganzira bwa muntu. Leta igenzura kandi inshingano ziri mu ruhererekane rwose rw'agaciro k'iyo mitungo, ariko kandi izi mbaraga zose zibangamirwa cyane n'ihohoterwa rikorerwa mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice byigaruriwe na AFC M23 bafashijwe n'u Rwanda. Raporo z'itsinda ry'inzobere za Loni, ubutumwa bwo gushaka ukuri ku byabaye icyemezo S37 bare rimwe byagaragaje uburemere bw'ihohoterwa, kandi iyo raporo yemeza ko hashyirwaho komisiyo yigenga ishinzwe iperereza. Inama y'umutekano ya Loni mu cyemezo cyayo 2773 yongeye kwemeza ibyo byagaragajwe, inamagana ihohoterwa rikomeye kandi isaba ko habaho guhagarika ubufasha ubwo ari bwo bwose kuri AFC M23. Muri izo ntara ihohoterwa ryabaruwe ririmo ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikoreshwa nk'intwaro y'intambara, kwimura abaturage ku ngufu, kwinjiza abana mu mitwe yitwaje intwaro no gusahura umutungo kamere. Raporo ihuriweho na guverinoma yakozwe ku bufatanye n'imiryango ya sosiyete sivile iragaragaza ko habayeho ibyaha bikomeye birenga 17,000 birimo abantu barenga 15,000 bapfuye, amagana y'abantu bashimuswe, gufata ku ngufu byibura umugore umwe buri minota 4 ndetse n'abarenga 8,000,000 bavuye mu byabo. Ku ruhande rwayo, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe ingamba zo kurinda gahunda y'amategeko. Mu Gushyingo 2025, iteka rya Perezida ryatangaje ko ibikorwa byose byakozwe n'ingabo zafashe ku ngufu bimwe mu bice by'igihugu bidafite agaciro mu mategeko. Abayobozi bakomeje kandi imbaraga zo gukumira no guhana amagambo y'urwango. Hari kandi iperereza riri gukorwa ku byaha byavuzwe ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano n'iyi ntambara. Hubahizwa amategeko agenga imanza. Muri urwo rwego, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irakorana na komisiyo y'iperereza kugira ngo hamenyekane neza abaryozwa ibyo byaha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inshingano zuzuye zo kurinda abaturage bayo bose. Ibirego bivuga ko hari imvugo z'urwango cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo bihuye na politike cyangwa ibikorwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwitira ko urimo kurengera umuryango runaka ntibishobora kuba impamvu yo kurenga ku mategeko mpuzamahanga cyangwa yo kwigarurira ku buryo butemewe bimwe mu bice by'igihugu.
ibihugu bifite inshingano byifashisha inzego mpuzamahanga mu kugaragaza impungenge zabyo. Ntibisimbuza amategeko urugomo. Ibibazo duhura nabyo si iby'amafaranga gusa, bigaragaza no kugabanuka kw'agaciro ka politike y'imikoranire mpuzamahanga n'amahame agenga gahunda mpuzamahanga. Igabanuka ry'ingengo y'imari ni ingaruka siyo ntandaro. Sisitemu y'uburenganzira bwa muntu ifitanye isano n'amahoro n'umutekano ntigomba gucika intege. Gucogoza izi nzego zirengera uburenganzira bwa muntu no gushyira mu kaga amahoro n'ejo hazaza abaturage bose. Mu gihe duhura n'ibibazo bisanzwe ndetse n'ibishya nk'ubwenge buhangano AI n'ihohoterwa rikoreshwa ikoranabuhanga cyber violence, ibiro bya komiseri mukuru bikeneye ubushobozi bujyanye n'inshingano bifite. Gushyira mu bikorwa inshingano byahawe n'inama ni ikimenyetso cy'icyemezo rusange. Dufite komisiyo yigenga y'iperereza yashyizweho n'icyemezo S37 ni urugero rugaragara rwabyo. Gutangiza ibikorwa byayo ntibikwiye gutinda niba dushaka kurinda icyubahiro cya sisitemu irengera uburenganzira bwa muntu. Nyakubahwa Perezida, abanyakubahwa mwese, mu gusoza, ubunararibonye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugaragaza ko nta butabera cyangwa amahoro arambye bishoboka hatabayeho kubazwa inshingano. Ukwemeza kwacu gushingiye ku cyifuzo cyagutse cyo kugira gahunda mpuzamahanga ishingiye ku kubahiriza amategeko. Uburinganire bw'ibihugu n'ikorwa nyaryo ry'inzego zibazwa inshingano. Icyizere cya sisitemu y'uburenganzira bwa muntu gushingira ku gushyira mu bikorwa aya mahame kuri bose nta kurobanura. Ni muri urwo rwego aya mahame azakomeza kuba inkingi y'amahoro n'umutekano. Murakoze. Cyberviolence, le Haut Commissariat a besoin de moyens à la hauteur de ses responsabilités. L'exécution des mandats confiés par le Conseil constitue un indicateur de notre détermination collective. La commission d'enquête indépendante établie par la résolution S37 en est une illustration concrète. Son opérationnalisation ne saurait être différée si nous voulons préserver l'autorité du système de protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, Excellences, pour conclure, l'expérience de la République démocratique du Congo montre que sans responsabilité, il ne peut y avoir ni justice ni paix durable. Notre engagement s'inscrit dans une exigence plus large, un ordre international fondé sur le respect du droit, l'égalité des États et l'effectivité des mécanismes de responsabilité. La crédibilité du système des droits de l'homme dépend de l'application de ces principes à tous, sans exception. C'est à cette condition qu'ils resteront un pilier de la paix et de la sécurité. Je vous remercie.